Kashnong kashi barak kawai. Antakasi kashi potarik unak pra ajar pulai kelas sawa di Kijing Ruayero. Naga Eucharist Procession kabala pelang daga Nongstein Diocese. Habang kipai Kristan kila yai aki surak. Rangkat Kijing Ruayero bagi sur jengtem kibabam. Nagi pau-pau hajar ngot kipai dungai kila syamata hakan ika procession. Paniyai iki surak shnong kashi bakum diuru. Yaka surak National Highway. Hagan ika procession layu baki parish ki badan hapo jangkan Nongstein Diocese ki layai halaga jang kebenta da kabara yaki banar ki batho yaki parish bakum diuru angkat baki sojin wai ki bagi lai hakapor bayai yakan ika procession hadin ka jeng ya yaki surok jang kashnong kanchi pelun yakan ika procession la pengkot biang sasin hapo kamadan kanchi pelun kabla sedang nadu mestem hakabala pelang yaki kenyamas dau bishop jangkan Nongstein Most Reverend Wilbert Marwan rengkat ke jerdang langruk Iwepat Kifada. Kat baka procession kadang ya lai bagi paiban nasional kilami jongki kisamban pekai ya kali jingya procession kabalong kasing kemenekong hapo snong jongki balai ir bagi volunteers ki baka kansi parish kala penbai kila yang bahaka jaka ke penta kenang bukan di procession kalau gobaya ibai kebaya renti mara ke cukup poru penpai bagi kali kanun de banyak epo surak kat baka paiba kadang ya kali jingya procession